Let's play football. Ħin ta' Malta uħut mill-logħob f'din l-edizzjoni tat-Tazza tad-Dinja ser ikun mal-lejl u għal darb'oħra se tkun edizzjoni mingħajr it-tim nazzjonali Taljan. Jagħmel differenza għal min iħobb il-futbol se jsegwu l-partiti? Ma tantx għax il-ħinijiet huma li huma. Aħna dejjem bl-eżamijiet, jiġifieri daqsxejn diffiċli ssegwilhom bil-lejl, però li jkunu matul il-ġurnata, yes. For sure I will watch those early games. Ħansegwiha għax hija l-aħħar World Cup għal ċertu plejers, eżempju Ronaldo, Messi, Neymar, għal dawk il-plejers kbar hija l-aħħar World Cup tagħhom u jiġi tifkir għalihom. Honestly, probably not. Why is that? Just because I'm not really a fan of football, but my wife here is. She's more of a fan than me. Yeah, I will watch it on TV, not going to the US though. Yeah. Min jaħsbu li huwa l-pajjiż favorit? Personalment naħseb li l-Arġentina jieħduha ħabba Messi. Hemm il-Portugal ħabba Ronaldo għax l-aħħar World Cup u peress li nżomma l-Brażil. Il-Brażilu. I'm cheering for underdogs, so Uzbekistan, Iraq, Jordan, and countries like this. I hope that they will show, something and prove that everyone are wrong. Kull sena jgħid l-Ingliżi kull 4 snin, imma dejjem nibqa' diżappuntat. Però naħseb dis-sena l-Portugal għandhom tim tajjeb ħafna. I feel like that obligation to watch at least one England match until we get as far and then we lose. But because we both live in Australia now, so maybe we'll likely sort of cheer for them instead. Cross my fingers for Brazil because I like this team very much. U min jaħsbu li ser ikun il-plejers stilla fit-Tazza tad-Dinja 2026? Neymar. The best. Naħseb Harry Kane kellu staġun brillanti. Lamine Yamal għandu potenzjal kbira, speċjalment kien Nildis ukoll peress li mal-Juve. I hope that there will be a game where Messi and Cristiano Ronaldo will be able to play against each other. I hope so, this last clash, last dance for both of them. Din il-festa ta' futbol se tintwera kollha dirett fuq l-istazzjonijiet ta' TVM. Il-bidu ta' din l-edizzjoni, il-ħamis, se jxandar dirett fi programm speċjali fuq TVM Plus mis-7 l-qudiem u se jinkludi ċ-ċerimonja tal-ftuħ u l-ewwel partita fid-9 bejn il-Messiku u l-Afrika t'isfel.